Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Diburwani. Di sini saya akan mempraktikkan dasar-dasar drama. Yang pertama, olah vokal. Baik, kita mulai olah vokal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O, O, E, kene, bebek, sate, kae, kene, kono, kono, aku, kowe, kono, lunga. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O, E. Endah. Sate. Iki, kuwi, kae, aku, kowe, kono. Yang kedua yakni olah tubuh. Lalu ciri-ciri tangan memaskan. Baik, yang ketiga, olah ekspresi.